وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Mga luksakan, mga pagariakan, pemakinan sagian kaya bandingan tano iman to oras na unaan panudakan kapakapuon na penalamatan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab si kwanto na abay ni na mga limo yan raktano. Aku penabian akan sekano alang-ulangwan mga loks pagariakan bula boron suatu namay ni na mababaloy auluan tano sa giyang kay adarpa agu sumanga pedian wemala na giyang kaya pagariakan kakakan atau karyakan asyikh. Sabab si kwanto na ba ini na panaguntaman yan nagyutuidakan kapaka anto na ba ini nanderenon siya kini Sheikh Abdullah Idris na minipaliw gatakan sa ginawa kan akyama sa inyo rak ni manto na penalamat ako si Allah. Sabab si kwanto na abay ni na kiapakang babarat muatan usagian kaya oras abulawan abarakat mga luksakan, mga pagariakan, mga aryakan, mga inaami, mga amami na ito panyakar kanu salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ginanda ni beluinakan asaka-saka kena gu parada takerkan walang-ulangwan amaka mamasa agu pumakin sagian kaya oras. Penalamatan akan penagian kaya loksakan amakan agu akan bu ustaz Syekh Abdul Maula nana gitu panisa adakan kapakan derenun sagian kaya anto na ini na kalilimu dagian kaya dua katawa mga kakatan sagian kaya agama tanwa agama Islam mga luksakan ang mga pagariakan na ayaw tuwa miya pikirakan ng bendingan na kanrakano iman to oras ama puntok na makapantag si kwanto na abay ni na dua kataw ataw si kukoyag-uyag tano nakna adwa kataw ataw akna ba uba basta-basta kasiran suanto na abay ni nambala aloks tano mana niyan na ayang mapambandingan akarkano iman to na subirul walidain KPPS kwanto na ba ini nambala aloks hagi mga aloksakan mga pagariakan
Na udah sabab nu Allah subhanahu wa ta'ala si kumangaluks tanu nak naba ubatanu si imata tagu sa giyang kaya dunia. Itu sabab pemangninakan rekano kabegang kami niyo sa antuna abay ni na matanus apa mamakingan kakalo-kalo na ada na antuna abay ni na masag tanus si mangandauan taufik apu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. So kapakapapantag wata agusulok siyan naknaba ubasisir katanubu ini wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Kataman na si ku mga nabi, mga sahaba, mga tabiin aguswan tunabay ni nakyapa katundu-tundu ku mga tao ipu na si ku mga nabi nalangon na ini wajib kiranu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suku kiranu Allah agyang kutuwaan to na abay ni nakapipe kakurmata si kumbala aloks. Isa si ku mga nabi akatawan tanu akapakam bubetadian agumada kalakatano akatawan yan su istoryan yan su Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sunabitanu Ibrahim alaihi salatu wassalam nagyang kutuaan to na abay ni na kapakapapantagyan agus swamayan badi swamayan na saniun lil asnam, swamayan na pangambaal sa anto na abay ni na barahala agu pesimba niya managyang kutua barahala na din yang pendi pasaan lagi yang kutua barahala si kumanga tau agu ipenunugu yan so anda mana kasimba sagi yang kutua barahala tatarima niran agi tu yang tunabay ni na kadnan yan gyang kutua rasa kambi tirai Ibrahim alaihi salatu wassalam agu suwayo amayan Sagyang kutua masa atiyan na idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Hay atiyan na makulay na inong ka atiyan mana ibsimba agyang kanan abarahla di atiyan pakanag agu di pakailay naguda abanyar kaki bagay aguna da abanyar kaki ugup anto na abay ni na may tubo asyay. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Hayatiyin amakulay na anatiyin sabi-sabi naratiyin na adan amya qawma rakna ilmu adar ka atiyin maqawma amanan yan na anatiyin akatawakan sabutakan na ini laham rakan wallahu subhanahu wa ta'ala adar kama qawma fattabi'ni ahdika siratan sawiya na unut yakong kaatiyang katuturungkos kasi kulalan amat itu. Hayatiyan amakulay la ta'budi syaitan ubang atiyan pesimba su syaitan amataan su syaitan ayaka adniyan na psupak niyan su Allah subhanahu wa ta'ala. Hayatiyan amakulay na ipkal kaknatiyan ubaka atiyan masiksa ubaka siksa Allah subhanahu wa ta'ala na mabaloy ka ain pada o syaitan. Nagyuto din yan tunabay ni na maulaula o Ibrahim aguswamayan sagyang kutwa di iran di kambitiarae adiyon di kandawae o Ibrahim kita ga kaniya sagyang kutwa antuna abay ni nakasimba niya sagyang kutwa barahala agugyang kutwa din yan di ka antuna abay ni na kapamangbaal sa barahala adin yan di ipasaan si kung mga tao. Nanto na inisba kuno Ibrahim hayatiin Ibrahim na mayatiin kading kakebabayaan agyang kaya antuna abay ni na mga Tuhan akan absimba akan barahala na awayak matiyan sa ato na abay ni natulak na kuha napakaotang ka. Oy.
Nasi kumasa tanui mantuna upamanda ka aden aswama aguswina ama aguswatayan agyang kutwadiran ni kapuala naketuun siku sabat siku mangawata apa kasakitan yan si inayan atau kasyamayan benda di penemakapus terus yamayan namanya suntuk yan atau wakyatan anyan alima atau kami abtain yan atau kanganisan antuna abay ni naminita na yan nunalima. Wena si Ibrahim alaihissalatu wassalam na antuna imiyatiru yan. Tiyana qala salamuna alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Hoya tigina makulay. Nasuat tigina sukalilintan ako kapipya ginawa na sirka. Mambagyan ka. Aku ipumang niakan sekasih iku Allah subhanahu wa ta'ala sarila ang kanyan. Namanuto sunabi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Urian agyang kutwa kaya perang itinun mamayan sagyang kutwa dinya nundikan dewa isa kita ga kanyan sagyang kutwa antuna abay ni nakapsi niya sagyang kutwa mga barahala naap na pitero ayanun nahayatigin amakulay naswatigin sukalilinta nakapipegino na mambagyan ka naguipumang niya kasi ikwallahu ta'ala sarila ang kanyan. Gito mga ori panu Allah mga luksami mga pagariami mga inaami na kailangan din agyang kutwa ka piyepe tanu sa iku kipo pantagan tanu sa iku mga lukstan tanu dan tanu ini sama piya kakalo-kalo nama parulitan wagi yang kutwa balas wallah atigyan al-jannatu tahta aqdamil ummahat suatigyan umana so kasurgaan umama manusia nasi ko kabubaan upalo mga inairan maluangan kung geda-geda ginawang kahay pagarya loksakan pagaryakan antuna mga deki papantag nakakina tagu siya maka miyaka pirang kakarki siya maka miyaka pirang kakarki sinaka miyaka pirang mimbitiara sinaka sama piyakang bitiara miyaka pirang madulu sinaka sa antuna ba ini nakan dulu na mapia miyaka pirang kakarki agyang kutwa liman miyaka pirang kakapanalamat sinaka miyaka pirang kakapanalamat siyamaka sabab sa ato na ba ini nakinibayanan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dunia anto na mga day mga layo kikipapantag na kakinaka agusiyamaka pupasungan na kasiyamaka at agusinaka atawa ka anto na ba ini nanganisan adi nga kinanikin dulunaan mangori penuh Allah yang kaya kata tagutan sa yang kaya dunia nasu Allah subhanahu wa ta'ala na ini suguyan atiyan awa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ini paliugat Allah suka simbangaun ni paliugat terketanu Allah subhanahu wa ta'ala suka simbatanu siku Allah aku ditanurung kisah kutun sama itu buat saya. Ayaw riyan yan ini sugu Allah wa bil walidaini ihsana. Suka pipe si kwantuna abay ni nambel aloks. Hoy. Giang gaya ka pipe si kumbel aloks mga ripnu Allah. Na amay ka aya makapentag na sujihad aku suka pipe kumbal aloks nasu jihad na fardu kifayah na suka pipe kumbal aloks na fardu ain owai tu nariali fardu ain suka pipe kumbal aloks na fardu ain uding kang gulaw laana siksa ka wallah upo nakatagakan suwatu na abini nakapipe nga kung balalos ka na siksa ang kawala na sufar kifaya naknaba upama ko tagak na ka na nabakong siksa awala unggulaw lang ka na balas ang Allah ugain na adan mabuha ka pa kasul
o jihad sa fardu ain igira asumir su kontra si ku antuna abaini na darpa o mga muslim na gitu ikap ke fardu kifayah kaf ke fardu ain o jihad wai na dideng ke pakai ubakau da si kinakati ke penjihad aku wena sagian ko tu antuna abaini na dan yang pangka fardu ain na upama kaudas ka kinaka terun kau na hey nakulay hey makulay penjihad ako si ko antuna abaini na lalasi ko wallah na punter wa wena akati na di ubakan jihad di kepakai bakau nu jihad siya maka tingin na dia kaya tingin ikaritang ko di kepakai bakau nu jihad na aya wajib ka na unutan ka agian ko tu akatero ina ka siya maka sadika tu na abini na kasung si iku jihad kagiu tu fardu ain giu tu tu na abini na wajib ka mapiar ka akita tu na abini na kaparati ang na digiging ko ta kaunut ka si iku jihad amanan yan na jihad oi mapenat suatu nabi ini nak kapaka pepantagu ina aguswama kagi Yesu Allah subhanahu wa ta'ala na mismo ayat na sumiyugo na su Allah oi yuto mangori panu Allah subhanahu wa ta'ala isuka pipi ikong bala aloks na kailangan din maluang ang kung kuita ginawa nga pipi din ka miya kapira kumade kapan nalamati si ina miya kapira ko mga day maasyo magyang ko tabanang yan oy bayar yakap kwinta ngaw na may kamadasina kagusya makasagyang kaya dunia amatero ka ubabusina nadamada ubabusya man nadamada kana kasirang kapan nalamati bawiran riyaw tagiya pirang aknamala Bera mudia utagi yang kaya tamu kak namala. Sama nutu na dikit isnit. Oi. Kagi ya. Mia lepas kagi yang kutu antuna abay ni na pintu o surga. Oi. Amay ka naloks ka dua kataw na adin adua tima na pintu ay tetalaman rakaw Allah. Priri para dur ka Allah subhanahu wa ta'ala amal bud akapakasul ka ko surga. Na panaguntaman ingaw tu ya anda manay dini yang kasayang. Oi, dini yang kada sa kaparul yang ka sa giyang kutua dua ti manapay ta usur kay nibgir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amanan yan nasina ka gusya maka. Oi. Miya kay sa alungan mga urip nu Allah. Na sahaba ini niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiyana ya Rasulullah man ahakun nasu bihusni sahabati anta atigen ya Rasulullah idapat pipi ako si kumangalok si kumangay na pedakan batigen na dapat nasu pedakan sa anto na bayni nagalbakan syariki fit tijara syurakai fit tijara mga kabisnesakan si mga bulayo ka anta akiran ipipiang ko dapat na ini sumagunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini turuya na gyung kutwalok sa tiyan na ummuk siya tiyan sinaka na uriyan yan na inisin yaman na tiyan na thummaman antap na tiyan ya Rasulullah tiyan na thumma ummuk siya tingin sinaka. Sini niya sa miya katulong na tingin ang taman ya Rasulullah tingin na sinaka. Na dan mas muwag yung kutwa sahaba na tingin ang taman ya Rasulullah. Na tingin na abuk. Siya tingin siya maka. Ilaman ito mga uripun Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin aya paganay na swinaka si inaka amanan yan na miya katalo niya matero akapye peya dapat umangambotaan si kumangay na ira oy ngayon ito kagya sumangay na mga oripun Allah na aya kapag kalalbiran nakati sumangay na tanong
Na ini kau buat tanwira si kusulum ya kasih ulan. Sa awi dan tanwira sama rasa ni rasu marasa si ku dunia. Dirang kasusurut di kapipi agi na wairan sabab sa giyang ko tu akariring kitiran akapaka alatian nila sabab sarong kamatatagu na awidang kairan sa apian de silang sungsa de na bayran paparusi kwanto na bay ni nakaulaulay ra. Ayat kedua, nasiku kinimbutan yarka nakia gedaman yan agumia gedamia sumasakit siku dunia pinaka masakit siku dunia antuna abay ni napagdamu mangay na igir apelyo kasagil ko to antuna abay ni na mga tiyanil tiyano mangay na tan balasan wallah sumangay na tanu nagyamamu ini bgay wallahu ta'ala abalas ini sugu yesu kasimba siku wallah ayam ori nagyang kutua kapi petano siku antuna abay ni nambel aloksan. Oh. Ayat katlu mangori penu Allah. Namay ka maka maimbota kawinaka. Napagaruga ang kaniyang paman. Oh. Sa diniyang kabayaw baka katanaya tanak. Diniyang kabayaw baka makaori siku kagagawin. Dinya kabayaw baka mabutaan to na abay ni nanganin sa lamang ngebut. Dinya kabayaw baka kasugawi sa turog sabab sa bubayar kawinaka. Oy, ginan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyutoy ka pa kalalabi yung mga inatanong. Yutoy ka pa kalalabiran. Adik kagaga ako di kapantan umamas suatu na abay ni na bubayawin na si ikwatayan. Oy. Wabil walidaini ihsana mangoripun Allah suka piye-piye kung belalokos palagun taman hingga kapalapan kararautan kasirana dua lengan hingga siran salimo ba may kamakambau mangka tingin api ada dan atamo kakan na asara pekeliakan si ina agus yama oy ay pandapat ka ay kalalimu ka kina ka agus yama ka anda mga day matatago imatu si ina ka agus yama ka inu mga day suki papantang nakakira malakakira nilimu inu mga day girami amang nirkasyan tunabay ni na inaka sa pirak na yamo na agyang ko tadi nga di kapakatero o awa ina na ino kay pakawitar ka ato kagyang ko tadi nga di katero asato na ba ini nakarameden o been na pirakak ni manto akapapantagan na aya dili ka duron no pung giroso anto na abay ni na inaka amin akaugupan anto na abay ni na mga malaikat sangan ina agyang ko to akatero era sa amin datariman wallahu subhanahu wa ta'ala na udi dumada agyang ko to atamo kau di ina ngani sampirak ka sabab sa agyang ko to kaya pa makakarama nga pakaharam ang kasagyong kuto tamuka apel sina kau di na siya maka naayar ka pumang ni saan to na abay ni na ugup na tika din haraban abay ni na benbelo yagi raw man aginan istay lumrano na ipandapat ka pun makagiro amin ya Allah tarima ang kanguta tigi wata ka sabab sagyang kuto ato na abay ni narata ginawa amya padalam si kuina akaw atau kasyama ka akyara tayar ka ginawa akaton yaman na aden akapampantagan. Oy. Wabil walidaini ihsana suka pipi kung balaloks mangorip no Allah. Ino ka kataw sa dunia ini. Tayo siya ba panuno Allah? Pahimikiran na ako na udah swinakan nanda ka kataw. Nama di kapaganar ka wallah. Binatang takanganisa. Wabil walidaini ihsana kapipe kung belalok semangorip nu Allah suama naisesa oh mida aguswina ageswina mangaina tanu mangorip nu Allah natantu sirar tanu mi arasai
Tanto tanu irana ini karekor mangori penuh Allah kadisiran turugun igira kesagadan irana disiran turugun siku 20 agupat kauras na tutu dia kairan na udika kepar wa ibu betad kasih iku igaan na antuna abaini na kakak petang kairan awidang kairan na disiran keparu na antuna abaini na gagak sengkairan na sadin saukit antuna abaini na ikapipi agino ka siku kaito ka na gitu den isusu anu inaka sa apeda atau rugian siku 20 agupat kauras. Oriane eman to amya kalaka. Adi malbul buda di kau ni kapa masunga. Dia de malbul buda di kau ni katerwa. Katib manalok sai. Inup manalok sai pa kau ma. Tunap mani kailangan yan. Tunap mani pemangnin yan. Audo sabo penuh Allah. Nadika matagu sagiang kaya dunia. Allahu Akbar. Pemangnin tanu siku Allah. Adi tanu masipat agiang kanan asipata mga tao ada kiran mapadal magiang kutwa bubayaran si kwantun abe ini na mga luksir. Oy. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian anta atigian kabayayan apakal nunu Allah subhanahu wa ta'ala seumurian agu pakalanun Allah subhanahu wa ta'ala suriskinian na pipiin yan sumbel aloksian agu bapak itu tulaka si ku pamilyan yan. Oh. Wabil walidain ihsana. Suka pipiin si kumbel aloks mga ori penuh Allah. Mga loksakan mga pagariakan. Giang kaya kata tagutan ni mantu sa giang kaya dunia nama puntok ini auras. Oi. Miaka itu itini auras. Kaditanu katawanu andai ka kesuitanu siku Allah subhanahu wa ta'ala. Andai ka terima ketanu Allah subhanahu wa ta'ala. Inu mangadai maka pergi didako sapi raragun sagiang kaya dunia. Da di ko to katawan. Da abar ketanu rumah tao aisabu. Tama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dini yang katawan imia pagumurian siku dunia. Na paska. Oi. Nagyuto mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala giang kaya kapipi si kumbala aloks na titud na niya mapunid agu piyakala akin isuunun Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kaysana surah Rasulullah na inisiyan tina ayul amali ahabu ila Allah. Tunatingin ya Rasulullah ima piagalbag apkubayan Allah subhanahu wa ta'ala. Apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na as-salatu ala waqtiha. Suka sembayang si kuantu na abay ni na mga waktunya. Qultu thumma ay Uriana napitiru Abdullah bin Mas'ud antu na apa niya Rasulullah. Tinaqal birrul walidain. Suka pipi si kumbul aloks. Qultu thumma ay napitiru aknan tu na apa niya Rasulullah tinaqal al jihadu fi sabilillah. Suatian sukan jihad siku fisabilillah. Awai. Agianan mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan din si rektan wagian kutuan tu na abay ni nakapipi tanu si kumbula aloks. Miya kaysa pa na sahaba. Miya kaysa mama miya kaum ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apuun sa Yaman. Nasumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa Madinah. Nagyuto na po sa palaw po sa Yaman. Na ayak kaya pa kau kita gitu na diyan to na abay ni na di niyan din di pangimpura na nagyang ko to mga palaw makambalitaj kanya sa maka pangimpataran na makatabid man sa palaw nagubo mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undo pelalaga na benda saulat. Kayaman agugi Madinah. Na disirto. Kenapa bagian kaya mga kalasan nakatanu iman to alumalako na makasisirong kakadika kilay wantun abay ni na alungan. Na si sa Saudi Arabia sumya makasungon amya kaileron na sumanga palaw roon na da abong kalasan da abong mga kayo kaator. Na da penabar uran mintin. Na titu din amayaw suwantun abay ni na kilometro. Wah. Nabalagi di mantuan na mga aircon.
Oi, kepakai pupela wina kasumayo. Oi. Nagyang ko tuwa mama amya kaum ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasukya pa kaum ano natiya kya pa kaum ano natiya na ya Rasulullah, ana uridu al-jihad ma'ak. Kebayak watiyan jihad apa dekat ya Rasulullah? Naiman tu, na umakaw makasi ko commander. At teron kau na pemang pedakor ka makip pembetlako. Oi. Makip timba ka ako. Apa deka? Na ayat teron yarkan ay pagi share ati na miaka training Mataw ka kumapas sa sinapang. Mataw ka kumapas sa glat. Mataw ka kumapas sa antong naabay ni na kiping. Pedang. Mataw ka dumimpi sa ginoo Naginan ipag-share ka commander. Ugi nagyang ko tuwa mama ami ako masik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan ismagyan na tingin na ahayun walidak. Ba't tingin uyag-uyag sumbalaloks ka? Natingin na ya Rasulullah. Natingin na idan kasoy ka atigiyan sa yaman, kaso atigiyan so kasurgan ka nasisiginan naman ito. Wabil walidaini ihsana. Suka pipi kung balaloks. Nagwadum nasa ka to sahaba, ami ako Rasulullah SAW natigyan ya Rasulullah. Pagunot ako kasi ko hijraan ako makanjihad apat ka. Uwi natigyan na siya magusina, na inawaan ko siran sa panguraw siran. Natigyan na, kaswi kakiran, kaswing kasiran, sa pakasinga nga siran natigyan sa lagi dukya pakaguraw kang kakiran. Na miyaka kaswi agiyo kutua mama na miyaka pangile sa ukit aw anda manaya ikapakasingan niya si kwanto na abay ni nambel alok siyan wabil walidaini ihsana ini sugu wallah suka pipe kumbel alok say uripnu Allah sekanya ni siabapan sira ni siabapan wallahu subhanahu wa ta'ala akyat taguka kini bayan ka sa giyang kaya dunia nasina ka gusya maka. Urian yang iman tu na anak ketuna tau, anak ketuna wata, adinya ni paman kawan siamayan, dinya ni paman kawan sinayan. Udina tredurnya sinayan. Oi. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu na miyakay sa alungan na tialuan kanya nuina yan. Tina ya Abu Hurairah pamakusi sagiang kaya masa tanwi matuna miya kulawad wina yan so Abu Hurairah sakya talwin yan nun na matanug antuna abay ni na so Abu Hurairah na yakya pakasmagyan na sa kabarang matanug subusis yan sulagam yan adi sukya talwin ni ina yan nantuna siwa umiyaso Abu Hurairah. So kaya pakapasadian terus aging kutua kaya semaganya si kinayan na miyakaw to na miyaka pamimikiran na tiyin amya dusa kusik wallahu subhanahu wa ta'ala kami semagakan si ina saan to na abay ni namapur naman ito sahaba madakli hadith sekanya ni isa ako mga sahaba Rasulullah SAW madakli hadith na miyakaw to sekanya sa aging kutua oras kaya semaganya si kinayan sa malupan mapuro. Nasusabay si ko mga manusia iman to mga buhataan na ikinatelwa ni na yan at ina ino kanan ino manaloksay ato na man kailangan ka ino kaptuloy nanto na isiwa o Abu Hurairah radhiyallahu anhu miya masa sa dua katawaripan lagi yung utuwa masa na ayaw lolo mga sahaba si ko mga Arab na mga oripniran ay mana na siya tayuman na mga talasugo itano uy, na kami milik kanirano to sa daabong ama kami milik kasi rambu na sa din sa ikidiiran. Uy, api ande pamakupangayaman na api ande ran pakasbaya. Uy. Na mapulaw la ng kagiya siran imaka pamamasa sa giyang kotorip. Siran imaka mimilik sa giyang kotorip. Na yaso si Abu Hurairah radhiyallahu anhu
namanya masa sa dua kata wa oripan na pia kamara di kaya na giang kutua dua kata oripan taubatan min hada na taubat yang busa giang kutua kaya sembengan yang si kinayan sa malunga puro abusis na ipan dapat kako mga manusia mga tawi matua pakasa antuna abay ni na pakasakitan yang si inayan siya mayan tenan yan na lima udin yang kata na yan lima na pagkapalian so puso inayan sa antuna abay ni na mapasang akapali sabab sa giang kutua tala sa dilayan giang kutua kasakitan ibarat yang tuna abay ni nakatir wabil walidaini ihsana suka PPS kumbal alok semangorip nu Allah na kailangan din na patut sirak tano akal nga ni tano salimu si kumangalok stan away miya kay salungan mangorip nu Allah na adin asa katawa mama dua katawa tiwalaya mana niya na dua katawa na miya ngalulok sa kerumai na adna mga watairan wi nagyang kuto mga watairan na langon no to miya kabangon sa walay oy na wala niya na igina miya kabangon sa walay na di mangilay sa kita kapakasibay niya wi nasirak tanoy man to nakana igira nagkapakayaw pinokwan na sigad mabubaling o walay naka o siya maka wi nagyang kaya mga Arab na andin ni kapakapangarumairan na sibay siran ipsiberan su pamilya oy na sa giyong kutua masa giyong kutua dua katawati wala giyong kutua kerumay ang mga loks na ad na sir tanoy man to na ay betutan no na mid suka tulong mid ad na midiran asa katawa buboy wi na aya pakaraton sa Ginoo na miatay su ina miyaw namatay sulok sa bubay na sukya patay niya na sukya pasado aza tibaw siraktan yung na di ka pa kayo ba aya buwa mabubalin sa giyong kutawalay na giyong kutwa mida ko giyong kutwa lok sa mama oy adaw na giyong kutwa ko na mimiting sumagari-ari sa tira na antay pakakuwa kiyama antay pakatuganuron, antay pakakibiron, pakaalagaan. Saya kami tingang kiran na si ketagu ko kakakakaawata. Ayaw pakakuha, ayaw pakaalaga, na so kakakaka si kumangawata na mama. Na ito ni kami tingang kiran na so kaya gitu niyan na pagane na miyaka transpin na giyong kuto ama yan si kuwalairan na di niyan di pamimitiaraan siran imbitiaray bukan siran na di siyan imagatuang sabay siran marangan siran apken uwi na si kumalo yan kipkisig na malud mamupkelin so mambebetad si ko yung kuto walay wala ano mga loks ay gida adame leran si kusulda walay na di iran ni imina berat na may leran na panganak na tinay no ay datudungi tenana tendeg ino mga lapada ya day niyo nabio ino ay pamada kapay pasi na yutun ni Yeswa adi imbina ang utalok sama maging kuta maulola awalay ra aging kuta wata kakanya na so kaya yutun yan na biyud ka kaya aging kuto akaro maging kuto te nakaka guta bubay tabi si ko mga loksami ang mga bubay biyud ko na pitero yang kay karumanyan na tingin na amay atiyan kading ka i-transfer si amaka si ko mga pad ang mga lo pagaring ka napagawa kami sa walay ngayon pagawa namis ka no kabiyud ka ko din sa agiyang kaayato na abay ni naparangayama ka nagi sumama na mas kebubayaan niya naging kota karuman niya na di siya mayan Allahu Akbar kaya pamituan niya si karuman niya sa tigyan na ino kapangila yung usawkit nayam ya suayan na giyang kutwa mama
awatay nakakanaad na family driver iran. Nanikidiyan yan na piyakarintiyan sa wala yung kuto family driver. Na so kwarto agyang kuto driver na ron piyakabaling agyang kuto mairan. Sa ini kidiyan agyang kuto watan na tiyin na makulet tiyin na pamana malo makoko pagyang kaya walay na di kong kesugatan du. Oh. Naro ka tiyan na tunabay ni pasika din sa giyong kutuwa kwarto driver. Nagyang kutuwa kwarto driver. Nakata Sheikh Halim Abdullah, ang isi giyaloksak na si Ustaz Maula. Halim Sheikh Maula, Abdul Maula. Na miya kay lesiran sa giyang kanan kala kwarto driver malapan so kuda la kuda. Wina sabab sa giyang kutuwa bubaya giyang kutuwa mayan si kiwatayan na kiasi patanian din agumian seranian din giyang kutuwa mapipikiran na tiyan na hey karitang wati na ugi na mo ikapian yan akokit na ito na abini na din na problemo. Sa runa kwa tiyan pa si turo. Nah, giyong kutuwa mabawatayan na doon yang kasi pati giyong kutuwa amayan akna babus ka isin yan no anto na abay ninapian na tidak puso agyang kuto amayan wabil walidaini ihsana kapipe kumaloks ugay na subabaya umbala aloks si kwata nada abong pakarapang si kulang-langwan akabubaya inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala si kumangorip niya. Okay, kaya gitu niya na ay kidiran nun na pembaganiran sa panganangkan sa isin o kakalabuso na pendugan sa panganangkan. Ni ko na liya pa diran lagi yung uta panganangkan na ini kuaniran nun sa nililipiran ng uta paitaw na ken lagi yung uta mabualoks. Sa miya suena miya da agyang kutwa kapagalaga agyang kutwa masih kiamayan yuto kap keniran na dua minindere niya sa kalipatan yan. Oy. Nasabab sa giyang kutuwa kay to agyang kutuwa kwarto niyan adi ugusugat pipia andu abali digiyuti kabay agyang kutuwa to na abay ni nawatayan at tidak ang ating kasugat andu naknababs kadi ugusugat pipia andu di pakaginawa pipia na misya kita agyang kutuwa loks. Misya kita kay agyang kutuwa ina amayan. Nah, pihak katita sa pirap na rin miya gaganyan. Di kepipian sumangan nitarnya na isang biryaro na din yan nagitubok manisulot niyan na di din di isim bisami na din na buong kepipi na miya sakit agi ang kutu aloks sa taman sa gitu ni kaya sababan sa kaya patay ni. Wah. So kaya patay niya mga orip ng Allah, mga loksakan, mga pagariakan, mga inaami, mga amami. Nasukya pa sa dagyang kutua aza, gyang kutua tibaw. Kagi ama na piura katibaw, aza na nabaw bagyang kayap suwan tanoy man to. Why? Tigiran na katibuakar. Ada Syekh. Why? Kandili makan. Naknabaw bagyang ni piur. Aya piura katibaw na aza nagyang ko to ato na abay ni na tubangan naka so pamilya o piyate. Oy. Sa paugupan kasiran sa apto na nakira na sibar kano yun ang mga tapangini wallahu subhanahu wa ta'ala na oras na kumabsurok tanong. Oy. Wina sirta na ayat siya buto na katibaw nagyang ko to akan dalimakan kapitugawi baka nakaso to na abay ni na mga tumitibaw. Oy, tebang ugi napkeun wae mana nena sino di restaurant. Amaragno na gira mi apantag na gyang kutu ada arkean. Hagi gina na ipangangkat yan ako ipangutang yan. Tingnan pa kayo tanwarin na. Tsaka tanong ba di ikuan punggawi. Nalang mo kayo ni pangutang yan. Mga tanong sila, leabak sila, may kakuha siya sa bida.
Awal. Nah, itu kaya pakara tao to. Nuna tanwa gyang kutua tutul. Asuke apa sadu aza gyang kutua tibau. Ami ada sumanga tao na tigu gyang kutua awat ayana tina limpiwana gyang kutua walay akakan na niya makaanun makakasui sudraybir. Nasujuk ya sulinya no mangori penu Allah. Mga luksami mga pagariami na miunut susaka tausi ku mga wataya na bendo to pamana mga 10 ragun idin. Sagyong kutua kapli piwinya sagyong kutua kuarto agyong kutua antuna abay nina amayan piyake tarusan yan sagyong kutua amayan. Nasudusukya pa kasuldiranun na miyailay agyang kutua begua mama agyang kutua lapad apung betada si ikupang ng kanyamayan na dato. Nasudusukya ilay niya nun na pialalagwin niya na kinuha niya na agyang kutua lapad na agyak siyan. Nasukya ilay na agyang kutua anto na abay ni na amayan natigin ay karitang ko atigin na lebed ka na nga marsigan na natigin di nga na natigin kapte ka marsigan na lebed ka na ayay ni sangurun agyang kutua watayan mangori penuh Allah natigin na di kasyap ang watigin agyang kaya lapad natigin ka amay atigin ka makatua ka mambu nasak natigin teguh supangan ng ganaka lagi dito naman ay nikidiyo nga kiamat. Ana lawan sasi untuk agyang kutua amayan. Sa mi aswayan na miakalangag akya sabutannya na agyang kutua tu na abay ni na katiru agyang kutua wata apya pen agyang kutua tanak na uba ayam mata tagu sa agyang kutua lalagi na bopan asupan yan agyang kutua si amayan. Agyang kutua kapkilen yan nun ino kailangan na sukap pakalaatan o si kumanga watatano nas katano yung mababaloy example. Why? Mudil. Agi sanjap kelang kaya makan lagi ditumu asuan wata. Puna kap kelang aganyar kana di ka mapi parangay na baka malimo na baka maginawa na suata ka mo na di kailan na wata tiap. Beli, wasa. Isip su. Why? Ugi na puna kailan ka wata kana malimo ka. Di mamamagay. Mapia kay parangay simen ka suwala bara sambayanga. Na puno terkamo suata kay gira sa masjid. Ina na di nga pakunutan na puro. Puna dir ka apkile watakan at di ka taguro di ka pamana na baka di sumbayang na iti delikado iti suano ato na abay nina wataka nasukyan ganyan sa agyang kutua katiru agyang kutua watayan mga luksakan mga pagadiakan na isin ato na abay nina miya sugat apanglo miya kauntod na miya ile miya kandingin-dingin lakya dingilan niya sumanganditan niya mayan ang mga tiagbak langun tiag bakade dempang api-pipi na dingilan yang suulu na yamayan na ato na abay ni namya sino tiag bak ato na dikikilala sui iga ano ato na abay ni na siyamayan na dikikilala namya kagurok sama tanong siya kito sa ato na abay ni namya kaslit sabab sa giyang kuto ato na abay ni na kya kurang yan sa giyang kuto kapagalagay niya siya kamayan ugain na aya problema na kagi amay ka kaya pintu anda ka sa surga miada supay tao surga ay itutal man ay tutalagad ka Allah subhanahu wa ta'ala si kudinga di ka pipe ikisi kumbala alok siya si kama kay naka na ayang kakapsindit amay ka miada agyang kutua balas ragi ma'amfu rajulin adraka abuwahi walam yadkhulil jannah miya lapotan kaya buringan na tiyo Rasulullah SAW so ngirong mana niya na miya lapis ari syekhu ituiguan miya lapis kaya buringan ko kana kaya lapotan miya buringan miya lapis so mama tao oripan reo ten sumbala loksen ada makasulci ko surga awal ay mana niya nagyang kutua kapipe nga kapel nga ni nga salimu si kumbala aloks ka kikap din ka kiranay na anak gula akasan ina alaki kuwa nga sa timos ina katayaw ikuwa nga sa seda ka ina kataya su kuwan pumasa nga sa kape nga ina kataya su di nga di pirang ina mapipe gino nga ina na imaswayusan ino mga day
Ketogen kasi ina ka sa katatagu kasi ka bublagang ka kiran sa di kapaning kau. Kapaning kau ya gen. Numa de pikir kasi ina ka. Ay gira akwan nap ketun tanwa ada na pagkepenua bayadan. Aloks sabab si kugal bekyai wataya. Kasih wataya nadin di imbayadan lagi maboloks sabab sagiang kutu abu bayayar ka nadin di mangilai sa antuna abini nakapkesul banyan sagiang kutu awida akal ka asar bu adika antuna abini nakaproblemaan nasi praraci kuloks wabil walidaini sana suka pipe kumbal aloks na kailangan din mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala. Oy namade mi apira ngakar kisi naka usya maka kearkan kasira mga de ko tende ko ya uya ke tanga dunia made na ke to nakatano ako kearkan adna pamana pe di siding ulo la we nas kay no made singa ko nagino nga nay kapakapu pantagi uke ya maka usina ka made kearkan ka ke kaptan ka mo talimannya na kearkan ka Cina ka miatiro kon made na kulay umikulay salamat to kebubayan ang sekamana tanto kada lawan ka win na iman to naigida emya ka semura na sokaro magus win agus mama naigida napki to na bini napki liya suama agus win awai rilatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa anto na bini na taufiqan tanunya siku ditanu diiki kipo pantagan tanu siku mga lokstano mga pagari awai Giang kaya kapi pesi kumbul aloks na titud niya mata sa bandingan si. Oay. Miya katastas a bandingan si. Kailangan katanod na giang kutua kapi pe tano si kumbul aloks tano. Oay. Kapalap na kikad na riyaw tano kiran. Palap na kikararaot tano siran. So dua kataw sa ni ina. Dua kataw sa ni belalok. Sumbelalok siya na kompleto. Nalangan nga siya na kisalimo. Oy, bawi kakiran kaal kama parul yagiang kutua bubaya wallahu subhanahu wa ta'ala gubalas wallah. Oy. Miya kaysa alungan mangorip no Allah na adna tutul. Giang kutua wata ngota pamanang beta na pagalagan niya siya mayan. Nasi ko kiatin na pamana kapagalagan niya no na biuk liyan siya mayan. Biuk lo sa sukya buklaw na tigyan na ama tigyan na nidala kaw ta sa diserto nidala kaw ta nabiyawan yan siya mayan sa kataw rumabulok na ba niya pindidala kaw away nasunsukya watani kira mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala na sunsukya watani nun na ini betadian siya mayang kukya pakatunya sa ator na tiyen na amakulay tiyen na iman tuman na tiyen na puta ang uskasaulo kabiyo kubuklakor ka din biyo kulakaskan man na tiyen si malaga na iman tuwa tiyen na bunungus ka ana senaryo itu mama. Mamari na nakiganyan na sirkano berat na piyakatan wala. Atigag yung uto amayan atigyan na hay atigyan karitang ko atigyan na una natigyan udah ngapang dangara kang ba nakabuno akakaputa yung arang saulo na bawa ko nga tiyen na una kasan nasunga sa natiyen sa nga natampar sa natiyen kaada natiyen agkataon kasan atora mas mala adigiya narunaw ka tiyen putay sa ulo kasan akamat tiyen piutaan sa ulo siya makada to sabab patingin ko kaya buk-buk larak nun mamumalaga mangorip nu Allah penalamatan tanus wallah suan na mga tao riot yan sumbal alok siyan Subman suudan yang pamanadapin sa dunia kami titanguna miyuna salimu Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw kita kapipikiran na sudikinan di ka pakasid ka. Oy.
ni ngasiran ipmugay ngasiran sa sedekah sa apa yang tunad niyo kitian. Importante na kaniniatan ka kenapa ubah ka pagambuk, kenapa ubah ka pakilelain. Berat na ngay masjid na naibtacan ako nagi na tigay mo giya kay kata bagi ngurkan may sedekah ko. Naupo na kapako kita ni berat na di mapia maka okay saria kapak ilelain udi nakambentugan na itu nada balasnya. Agu ikadua na sudi nga diyan to na abay ni na kikuyang pataan si kung mga bulay o kaya mga pipiato. Oy. Di ka kira ni makikuyang ta sa pipianan kasiran na gitu pun pedsi ko to na abay ni na di ka pipia si kumbula alok sa miyatay yung ko to na abay ni na kapamikiran sa kapamigay sa sadaka para kiran. Mga ripno Allah Giang kutua kapipe kumbula aloks Rasulullah SAW na mialo niya na tina idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha. Jirati Rasul SAW miatay so tao uripan buatan adam na keputul sulang-ulang wana galbukian. Inun tabutiyan so telo. Apa ganero na giang kutua sadaqah jariyah. Amana niya na adna sadaqah nga miya sedekah ka barato ko na miyambelay nga ibarata tangke reservo adna igun al madakla di ni makanguna. Na itu sadaqah jariyah to. Udi na sakana plala ko na nadimbelay na masjid na miya sipa ka ator. Di na namin itabang kasagiyan ko to masjid di mulay nasa di ko to jariyah di kaputol amatay ka na pakamar ka subalas yan taman sa adem puna di mulay na di sumay sagiyan ko to masjid tapi mulay nasa na balas yan na pako kasagiyan ko to balas yan ay kadua na so ilmu apa kang miyakangir kaguna why ilmu kasabutan ka ilmu mini pamangdungan na sanja miya kang uno na ito napakamalkan nito. Aguswata saleh dir kaniya pamana miya turo si agama Islam. Miya sinanat si agama Islam. Nambeloy awata saleh kama turo si agama Islam sabut niya so kipapantag niya si Allah. Agus si manusia kadi makasilay nasan jadi niar kadi kinduan apa komarkan itu aloksia namiata. Oay. Na kailangan lagi yung kutuan to na ini na kandali makotan wa kisi ko mga simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na inudi di siya pasapak. Oy, akalo-kalo na adna makwatan ron naguna. Umanisar tano na di tano katawan kapag umar tan umalakal mo. Imanto na siya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte. Saan sa tumapar sa nakatano? Nabasibu sa Lanao. Naigira na kusagada, naigira siya kusalungan ng labisa 10-20 apat. Laon taon si mata, iya na malulutan, at ito tawagan ni Wanatina. Si Pulan na ubarkan upang asa kami doon sa limu wallahu ta'ala. Away. Nana saka ay pandapat ka sa Ginoo nga. Ano maday ka kumar ka malakal mo. Ano maday ka pakapagumain niyo. Mapitay sa gawi. Kana mga lokstano miyangaw na si kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito na kata ni kapag ko manyartan. Mapitay sa gawi. Uway. Di katawan. O ginawa, wanto na ikaparulinian mapita. Ito na riski kakuan yan. Ito na ikaparulinian. Ito na ikaswa yan. Di niyang katawan.
O anda ke pantagia kapatai, anda kil bengalopa. Made saya kapete sangat General Santos. Made, o kita kapetean, dia ko di sembayang, mababali ako made maalakan si iku Allah. Ino mga de. Mapaparatian ako si iku Allah atau ka maka sisiler. Na ina na pag-isi ang kanan sa inong. Hagi dua-dua. Abo mapkapit na dua. Pamana surga, neraka. Nawayap kapita nga, kakabayakan naka surga. Na, ngelbaga nga so ito na ba ini, na kita kisung ka ko surga. Owa, nato na yo kita, kisul si ko surga. Simba si ko Allah. Kasimbayar, kambayo rantang, kaparati nga si ko Allah, so Quran, so hadis. Urian yan, natatbik na kasi ko yung uyag ka, baka di pa, pamana pa, panipo, di nengki, baka di pa maltik, baka peltik, kan so digangan ka. Oy, berarti ka gina original ya, gina mata na di na lawan na original. Gina pipasangan na urian yan na, dap makalikon na miya binasa, gina uto pamana, tabi ako di yung kiulola. Ay, sa katana mga padagantan. Nah, surah SAW na din yan ipakambarakatan sa giyong kutwa dua katao adi ipasaya gusto pemasa igira mimbalusiran apate sa giyong kutadiran ikapasaya. Ni nga pemantawa sudegangan kasati igina din na kay lawan na barat. Pamasangan na kay kagina de. Teruangon degangan ya dia kena kata original teruangon original. Kenapa original tiga kelas ya kaya sustunya. Importante na mea balui ka apa tese Google beka adika di maning kau yang na halal nabau baka pangakal ka benda mea makasih makan rona sanca pugu yagena ka marata nabau mapiana nabau mamupakalaba ban keda sudegangannya gina meran tangasi ku Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sansay kalkian su Allah na rizkian Allah subhanahu wa ta'ala sa rizki dinyan katawan wande pakapo hirana biglar ka pa ka umagi nga pumasa na tim-tim liyan sudigangan ka najak pa to na ito na ti mata na swerte ako yung mato buinas teruang ake alhamdulillah kana ka mapakambara ka to Allah subhanahu wa ta'ala. Maumar ka supa masa tiga na pilih kau. Masa tiga alhamdulillah. Pakambara kata ngaya Allah sirak na gusiko degangan na. Natatagungan sa gina. Nabangaw ba nga di pa magambung. Mata nga buinas ako yung mato. Away. Da nga matiruso. Alhamdulillah. Away. Na langon manarya kau yaguyag tano galaw tano sakro kabintang tano na simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Awal. Dika dindengan apa nasbih ka? Astagfirullah, astagfirullah kagina na kesababan sa ipsuldu rizki wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku manusia. Na kailangan nakatano na kaingatan tano mga oripno Allah agu matagur tano punayap tupitan ka na surga ka na baka pelupas sembayang baka tunabay ni na kedasi ko tadi makasih ku Allah. Na manakpit ka na naraka ka. Ana sana kisa siwa ka. Oy. Kagi yakpit ka na bau ba ka surga akap naraka. Na yuto mga oripno Allah, mga loksami mga pagariami na kailangan nakatanwag yung kutua. Anto na ba ini na kapri paradu siko kip berat mo antano siko Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sa katanoy man to na makasasay barat tanwa kisa sapuon na bentong. Oy. Makakaibaratan ni man to sa bentong saporo nga bentong adni gira apa kau amawi sebedi na ayap pengilen yan na miyakato ato bentong petaan yan o di na beluin yan na tawer o di na toko dawalay tau kambeluin yan na alad salasa anto na unusan na ay ako nang yung utamian wato bentong. Dan mamuna gira na
Ina upamaan yang bu ini ibaratnya dia kaya kapatai na ad membuat petai loks. Oi. Ina una itu ati na kaya loksan, mia loks, mia maka loks, nagi mia masuk di ide dia ka ini begitu Allah taala. Dia mati aku nai mati ada maloks. Sekali aku bukai puna bayang ada maloks. Daop nangi makaidet mati aku matai. Nan mambu bentong atik tanwa tanglaw. Agi ko tay simno da pangalalakati sa tuna beni na office. Na lagi da nga kapu kita nga mga bagyo imato. Ayak peto no mga loks tano na tira na ipenipu dia na isa tanglaw. Awai. Ay na unap keti ane kaya kay tiro nandu agi ngo to tanglaw nami apotol. Nami ate. Nan mabu peter katano amang udah. Kang udah dia mata na siya. Ito katitu ko kang udah nami atay. Na ba igi YouTube ya gonu Allah taala. YouTube ta mana no Allah sa giung ko to ide dia umur ya nama pugumur ya si ko dunia. Nah, ada mana mi akau mama bisa bedia pengilai sa debu. Oh. Nah, mai lene nang debu na leng asyosok ya nati inalite. Kamu ya. Mera kemuta. Nah, ad mabu wata andi kali unian sang uta pamana tian ina ya na din kan ya wa. Alai itu ibarat mabu susuk na kagi uta manguda debu. Nah, gitu. Ibarat na upamaan yang buanan. Oi. Ka lagi din barat na makasasayantan sama ada 3 anak Indonesia tamat tahun kamudahan. Saya gitu na apa mana miya atlugo ya idin na miya tay. Nana boto pakam sa suka patay. Nabo ba piyakam sa suka patay mangori penu Allah kasuka patay na normalanan. Al mautu babun. So kapatay na isinanano pinto anan langu-langu ng mga manusia na pagukito sa kapatay. Nah, sina kasama ka na miyatay, nasigurado nga ka na patay ka. Anda ka rin paukit. So mga lokstano, anda sina ni manto. Miya mamatay aki. Anda ba na, naikarangan ka sa ino, hana baka patay. Ngedagdang ako na may kay isungir buka sa giyang kuta ito na abay ni nagir bagyang kuta kubur ka. Ada pedegaw na miyaka libu-libutang nama di kesua pipi dengan akong sasaka minutos na pamimikiran na nga amay na putay karena nama di kesua sina kayo di na si kano mga ibarata titungan na kebubayaan na lagi si bubayagu si mama nano maanday tunay kesua may kami mibelagan si karo makan nama di keswa terakakan nama di keswa pirakan sa bangko tu nama di keswa mga watak na nama di keswa tindak na yamya kalala nah sabu sa mini begengaw si ku Allah mini sidegangaw na YouTube akirak kau nabangaw tulangon rak kapa sa mga watakan ang bagi-begini nan di nakataguan sinano sa samok pemagagaw niran si karo mga kapag mapangarom apda mama so teraka kapag kapag dana sa lakotaw uwi nasabu sa mini sedekah niyo mini pamamagay niyo sakat sadekah niyo nagitu bu irakiro itu bi ke widan niyo ko kuba niyo awal so kalanon naupun kada kabagi sa syakat na YouTube ni mala siksar ka kukubang oy agi swalungan amore na aya ka kumanya na bangit sa dunia oy wi na mate ka nasangap sanga na kubur ka narong ka pangkasasalte oy tama sa di mo maso bangit narong matatago na umapya kay amal na insyaallah taala na mapipya Ginoo nga sagiyang kana nakubanga na upman marata kay amal pakalilis na nun Allah subhanahu wa ta'ala na kapapasangan mo mukap siksangan Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na siap tano susamboyan kagi susamboyan mangorip nu Allah naginan ipagletan o manusia mama aguso pananakoto nagiyan ka na nasambayan
Apun kataga kan susambayang adiga sembayang oi na ayako kumanya na kafir ka saan na kumyukumuna su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satigena hukmu tarikus salah kafir na ayan na kukumanya na kafir ka oi upuna kaadna kan adiga dim sembayang oi nana skana ay na kumanya na kafir ka aki kumudum ismu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskatan wa mga marana tabiya na malatan yung maratabat di kepakai gira ubang aterwasi ko pedega kafir kake kad gira nada maka puster na kaya tanang alim udi namya ngani sana mi ulola mi suayan sabab sa giu tu adinya buka terima aku benar yan unta na gitu bu benar oi na kailangan na siapan tano so kipo pantagan tano si ko Allah ay siap tano lagi mga ginawa tano ake oi uba tano dito ora sukaw ya pamanag salah ka tao ayata korangan lagi ginawa nga anda manay ka pakasul kasi ko surga anda manay ka bubayar ka wallah sabad tabiya ayam mga tao na ay bututulik ni Rana sa mga padiran oi tabiya si kumangay na kami oi na kadaklan ni gina na ketungiran lagi yung kutua abu na tatakor niya na supdiin oi apu jam yang bibicara na ini na daan yanan bang auto da makwasi gidaw dang auto mailay no si daan ito makawisi sa supot makawisi karo mga sa dua supot namin yung malakang utamay sa supot oi udi na si daan yanan ay laman na tuna na langun na ginomane daan nina ini na natatakor niran kaya natatarumpong niran na susala kawataw na diiran tatarumpungan so aib o mga ginawairan oy wana tarumpong ka na ayaw first time matarumpong nga nag-iino nga ito na mga day masusuakan anda ko mga day kapapantagi ko para tiyak ko si ko Allah inumaday bara simba ako inumaday pura ko abtero na mumin muslim atau ka makaliliwa ko ron siya nga ginawa nga oy ningan tatakora sa mga manusia kagiya kenaba uba duwa kibugirar ka uba kairang ke tunabay ni kugupe si ko alungan amore oy agi si ko alungan amore na sabu sa maparulinga sa giyang kaya dunia sabu sa anton abay ni na masukat kau malu ini miya katas pumang niya orkano sarila amang loksakan mga pagariakan buwan na doon si mga sugat na yutusuan doon na binakabalita manusia at si Sheikh Abdullah Idris na kapakay si Rumuan yan kano mapakati ito ugi loksak na si Abdul Maula lango-lango na pamamakinag yung mga suka unutan tanu si penalamat takur kano si kuanto labay nina kaya giniurakan sama punto koras kaya pamakin giniurakan buena mi atiruakan siya malokano rong kaya sakitan na pumanganing urkan warila amay kamakatititu si agama Islam ayuto na tawfiq tu Allah subhanahu wa ta'ala upman ana di rumah katititu nagyuto suka babaliak na manusia abkribat ato na ba ini nawaraan ng manusia giyang kutu akaribat pumangni orkan sarila pakanud na arkanu salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.